Рената Багаталиеԥҳа иналыгӡо ашәа авторс дамоуп Нели Ҭарԥҳа. Ашәа анапҵаха ашықәсан инаркны азыӡырҩцәа ргәы иақәшәеит. Нели Ҭарԥҳа лырҿиара лхы лгәаҟнытә иаауан, лыԥсы рхан лнап иҵылхуаз лҩымҭақәа, урҭ зегьы лыхшара илзаҩызан. Абаҩхатәра ду злаз Аԥсны жәлар рышәҟәыҩҩы, апоетесса, аиҭагаҩ, апублицист Нели Ҭарԥҳа акыр ажәеинраалақәа, апоемақәа, ажәабжьқәа, аповестқәа, ароманқәа, апиесақәа уҳәа дравторуп. Лаԥҵамҭақәа зегьы рҵакы ҵаулоуп. Акультуратә ҟазаратә платформаҟны имҩаԥгаз агәалашәаратә хәылԥазы иалахәын ахаҵәрақәа реиԥш аҿаргьы. Иахьа уажәраанӡагьы актуалра зцәымӡыз лҩымҭақәа ирыԥхьо аҿар маҷым. Иргәаладыршәеит жәлар рышәҟәыҩҩы лнап иҵылхыз лырҿиамҭақәа. Уара сара усцәымшәан ахаан, сара сҟынтә иумамыз агәалеи ахьааи. Мышкы сизар, мышкы сыԥсуазар, урҭ аҩмшык ирыбжьаӡо, урҭ аҩмшык ирҭаӡо, сара сыԥсҭазаара, уара иуԥсыжьуам ахаан, уара уԥсҭазаара, сара исыгмыз ахаан. Уахатәи ахәылԥаз заҳҭаху ҳара абасҟак ҳаԥсуа сахьаркыратә литературеи ҳкультуреи ҿы зылша дуӡӡоу Нели Золотински-ԥҳа Ҭарԥҳа леиԥш иҟоу ауаа ргәалашәара аиқәырхаракы ирбахаз рҩымҭақәа ҿардырдырра. Уи иаӡбо даара ирацәоуп, абызшәа мацара зҵаара акәӡам, ауаҩы ихаҭара шьақәнаргыло. Аԥсуа литература иалиаауеит абаҩхатәра змоу аҿарацәа, урҭ бзиа ирбароуп ашәҟәыҩҩцәа рҩымҭақәа, ирыԥсҭазаахароуп ҳәа азылыԥхьаӡон апоетесса Нели Ҭарԥҳа. Иарбан ҩымҭазаалак аԥхьаҩ дамазароуп лҳәон Нели. Ароман Амшын ҳәынҭқар Ҳаиҭ ҩажәа шықәса аҩра даҿын апоетесса Нели Ҭарԥҳа. Ари ароман аҟны аԥсҭазаара ахырхарҭақәа рацәаны еилаҵаны иҟоуп. Уи аҩраҿы маҷк ауадаҩрақәа лзацын. Аԥсны жәлар рышәҟәыҩҩы аибашьра алагамҭазы лҩымҭа ҩны далгеит, иагьҭлыжьит. Амшын ҳәынҭқар Ҳаиҭ, избанзар уи лара лыԥсҭазаара зегьы почти дааихадан цәгьалаҵәҟьа иамыԥхьаз ауаа ыҟоуп. Исауҳәон переведи на русский ҳәа. Я говорю, мама, ну как это, ты еще столько написал? И был шот, баашьот ҳәа сауҳәон. Аха убас иаанхеит иара. Аибашьра ашьҭахь апоетесса ҩныҵҟала дызмырҭынчуаз ахьаақәа лыман, лыԥсадгьыл алахьынҵа, уи аԥеиԥш еснагь дазхәыцуан. Аибашьра ашьҭахь Нели Ҭарԥҳа лҩымҭақәа рыҟны лхьаақәа дырзааҭгылон. Аибашьра иазку ациклқәа рацәаны лышәҟәы иануп. Иҳәатәуп Аԥсны жәлар рышәҟәыҩҩы лажәеинраалақәа руак лмоҭ аиҳабы ишизылкыз. Где-то 5-6 стихотворений, может быть, и ссылкой. Сара санизги, убас и бзецкана, и левитаха. Вот заԥхьаӡом абыржәы, аԥхьара салагарац орасақәа. Усгьы сара исыхьқәаз жәдыруа. Сара абри ашәҟәаҿы почти вот несколько, наверное, около 10 стихотворений сычкуды ссылкой. Илыздырзхәышҭушхан, иара иԥеиԥшыз. Нели Ҭарԥҳа лҩымҭақәа ируакуп лқыҭа гәакьа Дәрыԥшь иазылкыз аҩымҭа. Дәрыԥшь, уара уҵеицәа, илыҩуан ҩажәа шықәса. Агәалашәаратә хәылԥазы иалахәыз аҿар азҿлымҳара ду аадырԥшуеит апоетесса лҩымҭақәа рахь ҳәа азгәеиҭеит ажурнал Алашара редакциа аусзуҩ Дмитри Габалиа. Уаха иалахәыз аҿар иҟоуп аԥсышәала аԥхьара зцәыуадаҩызгьы, аха рхы иадцаланы, иаҳҭахуп, ҳаԥхьароуп, абас еиԥш рхы иадцаланы, убас иаԥхьеит, убас агәалаҟазаара рыман. Я считаю, что подобные мероприятия очень важны, особенно для молодого поколения Абхазии, потому что мы должны помнить и чтить людей, которые внесли вклад в культуру Абхазии. Вот. Стихотворения Нелы Тарба, они наполнены очень глубоким смыслом, вот, и поэтому мы должны помнить великих людей нашей страны. Агәалашәаратә хәылԥазы еиҿызкааз зегьы ҭабуп ҳәа ралҳәеит Асида Ламиаԥҳа. Ҳара ҳажәлар, ҳара ҳҳәынҭқарра иҳамоу аҭоурых дуӡӡа, адоуҳатә культура атәы убри хәыҷык ирхашҭуеит зны-зынла. Избанзар даара ихәыҷуп ҳара ишәымдыруа ҳаԥсынтәылаха заҟа апоетцәа ҳамоу. Ҿырбар ҟалоит, дара апоетцәа ирҭахыз убри акәын.
дара ражәеинраалақәа иаԥхьацазын, избанзар уи ражәеинраалақәа абзиара рызнаргон ажәларахь. Аусмҩаԥгатә аиҿкааҩцәа изызҳауа аҿар акультуратә ҟазаратә усмҩаԥгатәқәа аҿар агәыблра дырктәуп, иадыԥхьалатәуп ҳәа азырыԥхьаӡоит. Жәлар рышәҟәыҩҩы Дырмит Гәлиа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа алауреат Нели Ҭарԥҳа лҩымҭақәа аамҭа иаражәӡом. Избанзар уаҟа ишьҭыху атемақәеи абызшәа амариареи абеиареи аԥхьаҩ дыхнахуеит, аинтерес инаркуеит. Адица Саӷариаԥҳа, Инал Ӷәынџьиа, Аԥсуа телехәаԥшра.